Kador bar shinong jayaw la dom hinin kasi ha khanyo tre unai tong aja phulai ka yaban pun ko buram yu samla dami ban merbha esbla upla jabi ka gold medal ha ka India Open International Karate Championship kabla long hanong badali ha khanyo tre bat khat phra jong ubrai jun uniu samla ubla dan khan rios nem ka kata handai da jing tre stam la yo usor jong ka jing job bat ka buram ya ka shinong hi baro ka wei la pun ko buram yu uniu khna samla du ba HS marwen yu badeu rang ba shinong jaga jayaw la dom pulun ha ka jing dan lang kirang ba jong shnong kilong kme kilong pa ki khun samla harin kat ru ki ba yen chong te samla kani ga de kasian ka baning kong kum ka shnong je yaw la dom ka bla yo ya komuni samla ulawan rai ki jing jap ban shapun ko buram ha ka ba de ba karate long ura ba shnong ha ba kan pa ta kani ka singi na ka leng rang ba shnong long ru ba ki samla jong ka shnong je yaw kin so ba ban pe kalanti kum ba uniu Uwei usamla uwale ombangin ngapna hakidini ki jingsni kum haudra haka jingkrai makinang to kubo na kalyang usamla dami ban merbha ula ong ba ulai le kai na du ba udang dan kum bash post ne me shushu ula ong ba kajing la kai kalong ka ba bal bani nujor ba kiwe pat kibriyo ki bana bar na mar kilong ki ba khambyang bat ki belong ki ba he bat ki ba jirong kum ta ka shem jing bani khun baladang ki pa ba kibriyo ki bana ka jalala jong kina kamsuk mani la kai la ban rap uba dami Jai beriu kim don bor show namala show to drugs. Tila taki samla ki badan kam menyadai ka riu ke jai beriu kim don bor show nama pitik riu drug. Ula awan pun klanyi pitang sipol re indalong hak baru wan kisnem ka banak mi kisnem pimla ai pitrak. Ti ila abun ki ye na bantai kini pun wara ka jing so thu ki samla ila sedam ke nasional. Ti kerpat takani kubor menta siru to ki samla. Yesus semua kan bagi ek bas niu ya tiar pet nuksa yuni samla jengi ubadan hakmat yang pi mentang singi udami pan mer bha es pala ngathra yuni ulayo kajing sneng kajing krau na ye na sem ulakiu hai kirtan jing puri ulare ek skol ha ka jo ko por persang sakum ya kani kalong ko buram ya kajai periu jengi ha pangidon jedu sate But yo ya ka khusnam gold medalist hagane ka India Open 2023 International Karate Championship wala long po Delhi ka kan riu kan yu tre jong jun ajar pulai tisi banai thik ka di mata si badap naru pasdang tiklong ke ka buram ki samla ki ban pek bali ke bagi don kam ni kinong ya da ban ada ki bun ki karate master ko mo ong phi kasnong ka thao ka suk ka sai na ma bali ki bri ka su thu bom long mi ya ka to snong ki bri ki bas sekhe da ba ki company la phi ti ki la ban long kinong ya da ki bas sekhe ti ku bli sipur mi phi na ban ta ka ni ka jing wara buram de phi kasnong pun pau tang jing songo kasnong buram namar ba pilale ki ki hawang la kali pat mentan kasi so dia no tang khandia kat ka ni ka India Open 2023 International Karate Championship organized by Seiko Kai Karate International India, approved by Karate India organization, affiliated with the World Karate Federation, Asian Karate Federation, South Asian Karate Federation, and Commonwealth Karate Federation. Bagi aitan ke sertifikat, lakundo ngarang berkat yo siyo kas award. Masih berkat kan? Ngalak kami dinti tiyo kan no kami tele se kaniru atrai ka bahab ngin pem small ba ka media la ki por so ka ngi ila ba ya rap lem dan se don kum kini hado ka te level da myo mukana nang taru nya thaulat nang nu mo kan long ka jing ker khu unik samla nama ki kami dinti hiban ba kani ka certificate ka long ka dor ka bakor ka dor ka ba ila yo ba kani ka certificate kan pudi ko ba kalong India Open 2023 International Karate Championship organized by Seiko Kai Karate International India, approved by Karate India organization, affiliated with World Karate Federation, Asian Karate Federation, South Asian Karate Federation, and Commonwealth Karate Federation. Certificate of Merit, this is to certify that Dami Banmerbha Esbla of Meghalaya State
has participated in the Indian Open International Karate Championship 2023 held at Talkatora Stadium, New Delhi from 17 to 18 June 2023, achieved the first place in men and in the junior 50 kg weight category. He was awarded with the gold medal. Signed by organizing chairman Hanshi Bharat Sharma, chief instructor and technical director, technical commission members, World Karate Federation, vice president, Commonwealth Karate Federation, Bat Lasainru, Dr. Biki Kumar Yadav, organizing director, technical secretary, Seiko Kai Karate International. Kata di sertifikat kumbangan puli kumbangalong ban Keting juga di dalam orang Indo di ngamta di dalam tayo pagka on reflector di association pagka itu insyaallah jutui pasai itu tuganisnan di minta sengno lagi jong ki akademis mangai baka di man ka kambun ki kawin ki akademis kada hasil fees nata dia kawin hang teman di kami di ka on reflector di association ni pelakan ba ai kini ke sab ayo ani bangalen on reflector di association ni limbai sensei station dia di ni ke juga di efektif jong ni don by chui la kai lang banshan damang densa tai bahon tuju dengan semangat di sekretari ba memang ni don dekat timo kini ke jing kani bagi ba paham ba on kerja di association ke ding ba jing sistem ni tang sendiri jing sistem jong association ni berkoi ba president sekretari bagi members gitu ni gila manora so jing ngam lam maten mari la de ga den di phong di student dia si dia ajar ngam bai namar ngila pun di club su kan tiba pai kan dia pada ni ni sebab ni kan nunggu di yo ni provinsi okey ba yo medal ni ha ni tingi yo sauli gi gold silver ngam kan mau basu okey bronze pun tingi yo second runners up kan dia championship menang ngila prepare mana ngila prepare mana dulu tu kono di sports festival kepa Filai untuk saya ngadi ke athletics menikong muara bun league medals nang tadi ke karate tinggal prepare dulu tu kuat tinggal prepare kadang Islam menyo kini ke jingjok ke pemain kini maknanya karate ni kan mau bayo gol hak ni ke championship berdap yo South League gol okey hak senior di junior kita ni yo jadi kena sistem betul thì khi cùng một coach này từ bây giờ chúng ta nhận sẽ có một cái xây hi nếu ada klub này cũng ka juai ka association dengan suka tai kinjat marni ka association jungi karate imnong di association long di pha lain ngut song ngut sang ngut di pha ta kinjat ngut de isli ngilak man ber na dong sirong di ka association ni pha ye expose pha sauko sanpo lupong nyoko ting kum ka tu championship ka barang sudah bagi juara di pha pokong di kwa ma nhìn ki pan senior ni pang pun cadet sub junior atau junior ni nama kerang bang nhìn yo kata ni dengan pang pan kenya yo dengan lapan biar ni dengan sisi ni pang pun pan raya ni association ni biar dari biar nasi saja ru di sepuh ni tak pergi kami kerja tu di ni juga ni kipat teman bagi man kasih dapat bagi dan scholarship ini sipen association sikit ya di sipen ni sipen nak di form di scholarship bagi yo limba jumlah government di scholarship di yo dengan Islam. Nado kita Islam balada pada minta tebul kena yo. Jadi nak scholarship di pun kila cover yang jenis. Kata ni semua aku ni government Meghalaya minta tekala atik inisiatif ni teman Muslim yo di scholarship di kala encourage di man ka baca dong atau sports di August minta Asnem Islam tekala government airam ha tunjuk ya ka Meghalaya Olympic Association kebelah sistem minta ban pergi ke sports subha man aku play president juga MSU secretary members berai sistem sya mar moi minta kila lihat satu talent han ban jadi kena na parok di district aku play kerpang mo juga MSU di nomor kita kam juga ni saya hadir kat Afghanistan saya dari bak kerja penduduk CE ki keluar ki bau ke Asian Games ki Olympic Games kan ni bak kerja sistem di member kitanya ibu ni kelak kawan ting-ting kumni nomor ni hasilong ting-ting ki championship kilong sam hadin di banyo ki tiket train kam ting-ting ila hap ting-ting within
po kawa por kawa lingkot ni haban yalam lagi yalam kena ban komentar malum tani tiket dulu habis buk sidu gauti tinggal haban pistom haban member habis sidu gauti ban buk tiket teng kita bagi your reservation kindiat ni your reservation mar bagi yalam pun ke hakali kawan kita gitu tinggi to ala kata rungi overcome ni ya pisang hibenya ban lagi jadi ti kumbang ile megani tinggi iba bila nan upaya ke tuka jingle tinggi i layo hi ke ile tu ka isi kelas ke train jedu tinggi i kena ke alaman perform ha association ke juara pi ti kena i beduk ki bawa nak BPL ki bedong yeng ke beduk ki kena i beduk ile kai ti ki juya ki member ki teng ki juara ki juya pulang ju tristam ti di nak tak tahu ginang ni sayo kita lagi khambit syu kita kena impet batam kidong kiwan nak ilong yang beduk ti kemlak man afford man ti ko mi kita kena association ke juket ya ke ju island iki limba ke bailet baiwan nang tade ke ju pelaj iki fees iki ti nak tak tahu fees i baka on clear ke video association kasaki bagi cek hari ni akai minimum te kapai hi po khat ne khat fan yang nanti bang kata kan try kin pai kata mai by train by leg by one by bam ti cakasa te lairam mengilayo cakasa po mai house kamam kham yang kalta kham guna katan po mai house ni sa mai house ko bani bagi leg mai jadi cuma kalau bangi ngilik bun ke sionong tang target ka kham long kiwi kin leg individual games kimlik balik mengi karati kiwi kilit de sangut berungut ini nak ha ipa ar pungut lai pungut jadi biar ar hajar lai hajar rui ruk rui di riu kan tidak tang tang ini pat ding ba ka tu bengi pha mengi ngiyo bun kin kata len ila man simlik kena ba man expose kata len juga kena jingit kami akan membahas berat ma sama sahaja la jom paling bad maladan kandus temta nala ada kai kertin Indonesia parang red na dalam transport nam kita pemerintah kalang kanyus nam baik ada kai kertin kita play view gold medalist kan dikasih menikung hak international dikasih kebenikam mau ya gold medalist di kau imon sekali pi ke kamu pi sem gibril ke mana jalan nasi sebar baki beri ni pam kalian ki beri bana sabar ki long competitive ki tough ka sham ka kam jinjan ka game ru ban de kan ki ba national ki long kam sub ni ki competitive ki tough ni ru tuma ki la kam sub kam da sham jinjan kam da ban da kai ni chap ni itu tadi bentan view kam jinjar ni pun ni kam jinjar ni nur pam kini bagi jeram klay Dari sebab kita nak cincang kita cincang kami ni ru, dan kalau kami harus cincang, asyik cincang kita ni. Jika beda berjauh pisimat ni, kita jingnya dan ni kami sok na kumno habatai kami saya dengan kita. Habis jingnya nanti jauh ni, habis nak poin gol medalist. Tapi kendon ki pisam jingnya. Ni ka sok na ka na kumno ha ka jingsem je fisime jingsem junga te ka kam hi nang ki haban da practice ni haban yang ka practice ka ladang ila stop ka jing practice ka kam junai ka jing ka smiti je kam ni haban da practice ka meno kena ka jing la kai pulo kadan men syambanai kan roter bat kan yoterik hadali baru EP kendu bat nang Nepal first round bat nang Nepal second round bat nang Sri Lanka third round tu punya kendu para India kebut pi poi ha ka wakadu pi poi baru final kali third round kan roh bat nong India bina ta jela na Chhattisgarh dia balai kai final ngai khun nga yo Moscow be shipain shwa da Moscow bang shipain long alpine tu nga ada ka nga smatru yo 3 point yo 5 tang kata nga kai ba ka
mencari ban use pakai tang dakti ya dek kain nama cerong ceki cerong kena kata ngai ki kena samla kalau ba kinang yai tristam lelaki dia kanu ka sport su football ne ka cricket kinang yai tristam bat ki badan sab kinang yai tristam bat ki ba dan ne ka sab lu kinang yai tristam kenang ba lada ya lek kai ka sport kanu ru ki kenam kin lai kini ki chingkang ni chung drugs chung di biri kenam kin lai ka li shang ki parlam di biri di kenja ki kan katai